Khovela en nomro puiber FIFA World Cup rampali chen damta a kumsang ni somni parukhi kan hriat angin FIFA ina football khom puilena nei tumni in ram somli pariat zeten in ela in elna thlengtu ram pathumte Mexico Canada le USA te anni a anni ramba ka hian FIFA chuan World Cup tran ma hawin seeded asiam chung seeded team pali te chu number 1 a Argentina World Champion lai omin number 2 a hian France an oma number 3 a Spain omin number 4 a England an omani kha chung ram lian pali te chu semifinal an lu thap ani kha mizonol pui hi kum khat chunga sigle sa in herdan hun bi in herdan hi zota ila eng hun ngen nin berti in zona zota ila furti in min chang ya yang fura chuan ro tu yatama leimin le chet na sang sang tuilian wangin kan mizo puiten har satna an tok fo ani he thom no ro lei theilova muar le rim dang lam in min che pia chang la atam chutiang ang hun kan ton mek lai chuan kumin fur ero fur zonga fur nuam berani tia soi thayani a chan chu football khom puilian FIFA World Cup khet lai ani tap zanindar som pahni le chanve semifinal match ma sajok khelani dona World Cup sang ni som ni paruk semifinal hi clear ta ila en cha kom jok po thlan thiam har sa khopin team anin tiat tlanga zanina hian France le Spain ten machonin naktuk zandar som pahni le chanve England le Argentina te anin machon le don ani football ramro pui pahni France le Spain hi maktak main World Cup a voi khat chen line tonga chu June sang ni som ni par June sang ni paruk khani in round of 16 a France hian 3-1 in Spain ni an puan thua an lo tel tir to ani kha tuna kum som ni aliam le meu chuan FIFA World Cup semifinal anin machon le don ta kum sang ni som ni paruka anin tong le don ta chi a France in an tlar ma wagin rin lo jok ma se tun nai thlirin Spain an chung nung zoka La Roja ti in France in Spain hi mitam tak chuan an minglem mangri hot po hian da sang zo kan zanin na chu football ka tuye FIFA World Cup ka hrethiam ve ti te tam chuan lo mut bo chi anilova zanraya hartur tokin alam ka setang kan ti po in alam voi khat mai ni lovin repeat thein trumeng mozat kan set non fo lo po in kan chung te le kan thian te bin lo kai thoro o ti tala kan cha atulang World Cup sang ni paruka France in Spain pe chuak ma se La Roja hian major tournament a phuba an la let to a kumsang Euro semifinal a Spain hian 2-1 in France an ne a Les Blues ti a ming an vo France ril ru dam lo ani ka kumsang ni som ni panga UEFA Nations League sang ni som ni panga semifinal a team pani anin tong le a Spain boka chung nung zo ka an trang le a World Cup sang ni som ni paruk semifinal anin tong le don ta a France in an liam tuam dam an du nge na rin ma se Spain boss Luis de la Fuente chuan France theina sanje kan ria ma se semifinal voi ni ne thei chun kan ni ti po kan ria ti in a soya France an lau big lo thu soi Spain hian tun World Cup a an match ma sabra Cape Verde in ne tok puin an nuan in siam tha a de la Fuente now te hi European champion khel ang takin ang khel le to awangin France tan an ni suti a ha dam lovang World Cup an match ma saberan khel dona France boss Didier Deschamps champion tura arina soya Spain mingalam kumsom nga palimi coachian world champion ni kan tum hi thil om takani a ma se konga le tui khop mai ti na soya he team hian theina kan nei sanga ma se team dang aya kan that jok tu ero soi ka tum lova ke chuan Spain hian champion karing berti in semifinal avoin ni angam lo to team chu ada sang le Didier Deschamps zanina champion tura arin berti ma chondona Spain ne thei turin squad nei thaboka Les Blues hian quarter final a Morocco chu har satna lian tham tok lovin 2-0 nan lo ne to ani kha ani na takha chuan France hian tun tournament a hian har satna la tok lo ti in soila min pompui tun thane mang Spain hi an tan fiana hautak fiana ma saber an ma chon turani ti in soila min pompui 2 point tamanga azona semifinal thum lu thean ni awangin tun truma hian final an lu tani phai chuan azona World Cup final voi thum lut an mi don apui khopang Spain boss de la Fuente
ka soi warna min ngai saklo ula friends ne na kaning khel tur hi chu final ma sa ngani berati in asoya delefente chon soi zomin atira thagin final lu tura theina nei jinga mi kan ni tuna chuan friends ya kan ngai tu to ti in asoya la ro ha hian avoi thumnan semi final friends ne antum dona an ne ani ngat chuan friends tan chuan in om haltia mizotena kan lo soi thin friends ina an ne theilo chu Spain ani ti in en tumi pui tam jok te pon kan soi thei to ang masa world cup ani chuan friends poro ka danglam thina he team hian kumsang ni som pariat khan no mo yan choya kumsang ni le som ni pahnia final Argentina ngam lovin an van duaya an chaklo na po penalty shootout ta ani Didier Deschamps World Cup zo friends sa chua san to don boka world champion ni chung le an ram team thla hi achak dona adu thu samte atakram chantir turin squad ane thabok semi final hi kan tarlan tak angin zanin zanlai thole ni zan dar sompani le chan ve a khelani dona ni lai ni zan zanlai sompani le chan ve abok England le Argentina tenin ma chonanga tiang chuan pathian ni jing dar ni le chan ve pathumna zonna in khel tor ni in final hi pathian ni zanlai dar sompani le chan ve khel tur ani dona ni Spain team biki han thlir zaw le deuta ila Spain a chuan tutenge khel kan ti chuan France in rin an hlo zoka chuti rual chuan langsar tak chu Spain ni France ne turin an thato kem ti zo na ani a chan na chu thato ke ti in a chan theyang a chan chu goalkeeper an nei rikot te po hi an thafia riawani Spanish La Liga best goalkeeper kol tuan ni a English Premier League Golden Glove dong tu David Ryan nei boka hemi te patni hi Spain tan tun din huna man an la ni lo chu chuan he team that zia atar lang ome Spain boss Delefente chuan 4-3-3 formation a mangtlang puya zanina po he tiang bok hian in rem le turangai an ni a Unai Simon chu siban ngak tura Rinberni in Pau Kubarsi le Tonfriat nei Emerick Laporte defender lai ding le turangai ni in fullback a Tottenham Hotspur star nu moitu Pedro Porro le Marco Cucurella ten an nangayan chil turangai ni in heti role hiam player pani tlan chu anuam timi an ni awangin French tan sut nuam takan ni dona wangin French ma chon ture ro chuan anin siamram fe atulang Friends in Molsira Tranga Nor Turin Osmane Dembele le Desire do te an naya chu tiang karat lang nung player te tlan chuak tam lutuk chu afu lo mai thei Spain midfielder Rodri chu in nga na lung phu mani le dona Manchester City midfielder Ryan Michael Olise dan cha tum dona ada tha ani ngat chuan Kylian Mbappe supply tu an ommu mal lovanga Rodri kota Spain che that de that to ain ngat tuyang Delefente Spain coachian Belgium laka Pedri aya Fabian Ruiz athanga atiswallo France taka tharum nga jok le defensive game thajok Fabian Ruiz a ring non ani poina maklova chu mai ni lovin France team a hian Paris Saint-Germain player engamo satan oma heng player te dang thiam bertur chu PSG kheng Fabian Ruiz ani nge in rin Fabian Ruiz a ring non ani chuan Dani Olmo chu number 10 ni le chiang turangai ni in Molsira hian Lamine Yamal le Alex Baina te an oma false nine na mai Mikel Oyarzabal a omboka France tan boina tham ni in chuti rual chuan Nico Williams si Alex Baina aya alo start ani po in amaklovang France lam han clear le ta ila mitam takin tuna French squad ti kumsang ni som pariat le sang ni som ni panian squad ai point an thazok ti in an soya our faldo pechon World Cup squad traberan ni ti in an soi World Cup sang ni pania Brazil squad tero in an pom kher lovinarin ma se chiang takalangero France an thatok ti achianga chuti ma chon an khai pa ber achang tu parol play thin chu Kylian Mbappe ani Real Madrid striker hian tun World Cup a goal rate khung to a 38 goal tur tum thum asiam sakto Kylian Mbappe hian World Cup voi thum khel to in voi ni final lu to a voi khata champion a voi thum na final lu theidin huna ading meka Mr World Cup ti soi tok te pon kumsom ni pasari chawala upa ni ma se Kylian Mbappe hian ramtan mesa palia khel to a goal som ruk pali a khung to Welcome bi ka mesom ni khel to in amets khel zat goal som ni akhunga World Cup a goal khung number Lionel Messi chu goal khat che in aphak lova
ani ain Lionel Messi hian World Cup tum thumin a khel tamsok heti la hian Kylian Mbappe ringot soi thayani lova Ousmane Dembele hian gol nga khung to in assist voi ni nei to a Ballon d'Or kol tu ani mek awangin ani hi ngai tha thiang lova Michael Olise thiam zia kan fria a gol khung lo ma se assist turin amit le ke a fin to ka France Darma na thok tur Spain hian dan cha antum dona hei me ni lovin bench tama hun mang tamjok Barcola te Ryan Cherky te ho nei tu ni in Liverpool in nga na le rin roll ni thin tun nu a Real Madrid panta Konate pon khelna mun la nei lovin Lucas Hernandez te Theo Hernandez te pon khelna mumal an la nei lo na team an ni miau awangin France Darma acha tok Spain coach Luis De La Fuente an kumsang ni som pathuma tangkhan Spain youth team a enkol chana kumsang ni som panga Spain under 19 chu UEFA European under 19 championship a champion puya Spain under 19 a enkol zinga hian Mikel Merino Unai Simon le Rodri te antela player pathum te hi kumin World Cup squad la omin player poimo vek ni in Mikel Merino aron lu to phei chuan box chunga van nei na ken tela wangin Spain player ten box chunga ball an thon lu tama tin goal shot an nga a chu bi per chu Mikel Merino hian alo pet man thin awangin Merino alu rualin lelam goalkeeper le tlar nung ten an na an thona sat le zualangai thina ni De La Fuente hian kumsang ni som pakwa khan Spain under 21 chu Euro apoka champion puile a kha champion team a khan kumbin World Cup squad ami Unai Simon Fabian Ruiz Merino Dani Olmo le Mikel Oyarzabal ten latela kumsang ni som ni Olympics a khan De La Fuente hian Spain kai shwele in silver medal la puya tuna asquata on player zinga Unai Simon Marc Cucurella Martin Zubimendi Merino Oyarzabal Pedri le Olmo te huan oma Spanish coach in no pan laya traga ashwal to player enga mozat senior team a en kol zuya a player te ashiang le ti ashiata ace level team a hlotling ang chin senior team a hlotling zuya ma se no moi choilo ala neya chu FIFA World Cup no moi ani De La Fuente hian ace level a Spain no pangrol a hlotlin puya senior team a po UEFA Nations League le Euro no moi a choi to a ma se World Cup a ero foi khat ma he no moi ala choi lo awangin tum khat che Spain in FIFA World Cup no moi an choi boka wangin a tum ni nan kumina hian De La Fuente ho in choi an tum nge yang chuti rual chuan World Cup tron ma havin mitam zokin champion turin France an ringa an squad enin thil om lo po ni hran lo kiltina world class player an oma chung zong kara an chakna berero anin lung rual na ani Les Blues te soitrin Francian star player role an nei satli anilova star player en kolthiam player ani layaton shiat nei Didier Deschamps fakapu tak zeta star player hi en kolthiam lo tan chuan tima buaina an ni zia chu Eric ten Hag le Ruben Amorim ten Manchester United an en kol dana te Arne Slot an Liverpool en kol dana te tin Xabi Alonso le Arbeloa ten Real Madrid an enkol dana te chiang takin kan mu to kha Francian Tlarma Ousmane Dembele Michael Olise Desire Dou Kylian Mbappe te chorturan neya kumin World Cup goal khat chela chua tu Spain hian andang thayangem ti chu ril ruwa zona omreng ani Spain hian tlar hnungla ya no pang ton hriat nei pau kubersi le ton hriat nei tra Emerick Laporte an neya an ma che an ma ni puiturin Rodri adin that boka wangin Ballon d'Or dong tu midfielder hi apoimo chin Didier Deschamps an formation man lar takle man thiam aneya chu 4-2-3-1 formation ani Spain ama chon huna po he formation tho hi amang turanga ni in Barcola nge Desire do sta tang ti hi soilo kharsa ni in abak zongero chu player an langa in arin om goalkeeper Mike McNan chuan amma adin ang bukin fiana hautak ma chon le in arin oma tlar hnungla ya William Saliba le Upamecano te anin kopa Arsenal le Bayern Munich defender te hi kul bang sutang ang me sutlang harsa anni defender sira hian Barcelona player tamna Spain ma chon tur chuan anrin role ni sa dinglam sir right back man thin
Joel Kunde phok start le turangai ni in defender Veilam Sir left back hian Aston Villa tanga Paris Saint-Germain ina unlock Fabrizio Romano and here we go ti manga alo tarlan to Lucas Digne chu ding turangai ani French defensive midfielder hian tonriat nei Adrien Rabiot le Aurelien Tchouameni te ding turangai ni in Tchouameni hi hliama wanga la khel theilawani chuan aya round of 16 le quarter final lo khel to Manu Kone chu in khel bul tran turangai ani engpo ni se Lamine Yamal le Alex Baena te Spain tlar ma anron omle nge yanga anni chuan false nine na Oyarzabal an chomanga midfield la ya Dani Olmo Fabian Ruiz le Rodri ten don boka zanin khel hi cinema hola nita sela ticket man to tak mga in nge ngai tur khopa in khel mu nom bi kani ti in soila min pompui tu in thanem le in arin Football news sangzong in kantar lang zing tahle maya enge kan ngai dan ti te kan hluto kem ti la ya te kha hantar lang le ta ila atha ome chuti rual chuan football hi podcast angzong in kalpui don ta ila clear tu ten kan ngai thapem kan hlutem ti te tin engpo fakle sel na kha description lama te tin ka bio kha YouTube ka da ka phone number thlegin ka pho chua ka thuro ne mo soi sel na fak sel na angchi kha engtik lai po in ka dong thei renga in siam thata chula ka channel ina that pui do na clear tu ten in hlutom phot chuan eng huna po kan siam thathei ni ti lai kha kan tar langa FIFA World Cup semi final match ma sa zo clear lok na chuti khan kan du to kanga naktuk lama match dang omle tur clear lok na le zanin in khel clear let na hi pathian in rematia kan dam chuan bo sai le nge kan tum don ya in zawa in hun man nuam vek ule